Daktar taiwa daywan trabil ka kumbrisna. Taiwa uba daywi sa dia tratamiento ka o dia daw ka esips na ki. Tratamiento ay lalbara sa wantawa daywi maparanawas ciencia bakawaban sarta kiyaw ya teknolohiya nani bakawaban sarta kiyaw ya bara investigasyon nani sin kaway lalbara sa ang tratamiento sinay lalbara sa. Kunayan siyempre video na niraisis na ba. Uplarawis na pas dia raba daktar baku nuta kaya dia muni bahat trabil ka uplarayabisa. Wantawa daywi basip sa kayo plika ba hormona nani descontrolar takan kaya sa vitamina A pumihta kaya sipsa uba stress brisa mihta kaya sipsa para dependiendo baja causa kana igual tratamiento ba ban kumapia para kaupain ba tratamiento nani yabras kainara nuta kaya dia mo ni tamuy ka ba dayuy ba ay para sa produkto nani use mo na sipsma biotina nani para sa diploma para sa bahan nani ba use mo ni supply tawa dayo bia dukera kumkumba dayuy ba takas kaya dukera kumkumba pawaya dukiara baradera sat na ni barsa kuna bahad detay kara di maras ramay wewans na banuta kaya dia mo ni daywi ba kan dia mo ni daywi banuta karas kakaman produkto sat kawulius mo masin mayal bepia kan sampla kum por deficiencia de vitamina tamo daywi kaka man vitamina yus mun ras pawa ya produkto kana ni baman tamo yarita kaya tamo daywa peduke mandi makaka daywi baban kaysa kan origen ka basika por deficiencia de vitamina nanara tamu ika daywi ba hormona nan mihta trabil ka kaka man hormoni kana ni ba sustituir mundas makaka hormona wina mara ni badan man ra help may mundas kaka hormona latawi na be use muna nan rabah na ni hormoni ka latawi na ba man brihdi use mundas makaka dia sat champu kahita ma dia sat kreme kana ni use mun ma dia sat sai kadima tamu ika daywi kay saban kay sa dia muni kan trabil ka basika champu na ni rapya sa vitamina rapya sa hormona rasa apya kaka stress rasa bara bawal may mewas na tratamiento ba kumi ba man apya ilal barasa con tratamiento específico ba paciente ba nira paciente con hormona trabil ka hormona sustituir mona ya paciente con deficiencia de vitamina o el vitamina mixta ka vitamina ya ba upla kum barasa por genética tan kawan kiam kananira upla tawa dai trabil ka barasa alopecia hereditaria bara bahna ni trabil kanan bulba laki kay kaya daywi babaman ma para prevenir mo na yasin sip sa tratamiento barsa kuna kau biara paimba nuta kaya di mo ni daywi sa mayrin sa weight na sa kan kau bawal mayrin na nila cambios hormonales deficiencia de vitamina estrés kau principalmente ba 45 o 40 35 binay kanra cambio hormonales na ni mayrin wina tani experimentar mon sa barabate mas katawa daywi trabil kaya bisa ba kutem kau pali ba cambio hormonal ka hormona sustituir mo na latawina at kidia ya pils na ni barasa tratamiento completo daktar kumrawayas ke madaw ki man ramay kaya bape kaka manchampu na niat ma produkto wala pain na niat ki use man masinday wi baban kay sa kan kausi ka man sakras manara tingki yon video wala ansa man kabi wala na ni mga kabi walan kadaw kan ka ba